Shmai a chroeso to video drill of MYNEDIAD DAIS Uned 19. That's entry level 2, Unit 19. Yeah? Os ydych chi wedi edrych ar y geirfa yn barod, if you have looked at the vocabulary for this unit already, gwych, da iawn chi. Os na, if not, peidiwch o becso, don't worry. You can pause this video and go and have a look at it, or you can have a look at it after this drill. Yeah? And as per usual, please peidiwch ag edrych. Don't look at the drill as we are doing it, ysgwylwch yna. Yeah? Look at the drill in your books, not at the screen. You're more than welcome to look at your screen. Nawr te, yn y fideo yma, in this video, Uned 19, Unit 19, dyn ni'n mynd I ddysgu, we are going to learn how to use my something, which is the. Nawr, mae treiglad neis ar ôl fy. There's a nice notation ar ôl fy. Peidiwch o becso gormod amdano fe. Please don't worry about it, iawn. Just gwrandewch ac ailadroddwch. Ond treiglad trwynol yw e. Treiglad trwynol, nasal notation. You would have come across it previously when you're saying in somewhere, like in Cardiff. Yng Nghaerdydd. It sounds very bunged up fanna, iawn. Felly, just gwrandewch ac ailadroddwch os gwelwch yna. Gwrandewch, listen, ac ailadroddwch, repeat, iawn? Felly, fy. Beth yw father yn Gymraeg? Beth yw father? Tad. Fy nhad, my father, fy nhad. Fy nhad. My father, fy nhad, da iawn, fy nhad I. Sorry, I said fy nhad I, yr un peth, iawn, fy nhad I. Iawn? Beth yw ca yn Gymraeg? Car. Fy nghar I, my car, fy nghar I. My car. Fy nghar I, da iawn. Fy nghar I, da iawn. Beth yw head? Pen. Fy mhenni, my head, fy mhenni. My head. Fy mhenni, da iawn. Fy mhenni, da iawn. Beth yw do yn Gymraeg? Beth yw do? Drws. Iawn? Fy nrwsi, mae do, fy nrwsi. Mae do. Fy nrwsi. Da iawn. Beth yw wine yn Gymraeg? Beth yw wine? Gwin, wrth gwrs, gwin. Fy ngwini, my wine, fy ngwini. My wine. Fy ngwini, da iawn. Fy ngwini, da iawn. Beth yw brother? Brawd. Fy mrawd I, my brother, fy mrawd I. My brother. Fy mrawd I. Da iawn. Fy mrawd I. Gwych.
Beth yw ffail? Ffeil. Ffeil. Da iawn, ffeil. Fy ffeili. Fy ffeili. Dim newid. Fy ffeili. Fy ffeili. Fy ffeili. My ffail. Fy ffeili. Da iawn. Fy ffeili. Da iawn. Dyma fy ffeili. Dyma fy ffeili. Here is my file. Dyma fy ffeili. Da iawn. Dyma fy ffeili. Iawn. Beth yw ticket? Tocyn. 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 Dyma fy nhocyn i. Dyma fy nhocyn i. Here's my ticket. Dyma fy nhocyn i. Dyma fy nhocyn i. Dyma fy nhocyn i. Here's my ticket. Dyma fy nhocyn i. Da iawn. Dyma fy nhocyn i. Da iawn, da iawn. Beth yw cad yn Gymraeg? Cerdyn. 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 Dyma fy ngherdyn i. Dyma fy ngherdyn i. Here's my card. Dyma fy ngherdyn i. Dyma fy ngherdyn i. Dyma fy ngherdyn i. Here is my card. Dyma fy ngherdyn i. Da iawn. Dyma fy ngherdyn i. Da iawn. Ac yn olaf, beth yw purse yn Gymraeg? Beth yw purse? Pwrs. 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 Dyma fy mhwrsi. Dyma fy mhwrsi. Here is my purse. Dyma fy mhwrsi. Dyma fy mhwrsi. Dyma fy mhwrsi. Here is my purse. Dyma fy mhwrsi. Da iawn. Dyma fy mhwrsi. Gwych. Da iawn chi, da iawn. So fanna, we learned basically how to say my for something i, for something, yeah? A hefyd, here is my, dyma fy, yeah? Nawr, dych chi wedi gweld, you have seen the treiglad trinol, the nasal notation before, nôl yn uned 14, back in unit 14, when we're saying in places, like yng Nghaerdydd, in Cardiff. Nawr te, beth dyn ni'n mynd i wneud, what we're going to do, we're going to put the fy and yn in the same sentence, iawn? Felly, double treiglad trinol, woof, joio. Iawn? Felly, just gwrandewch ac ailodroddwch, gwrandewch ac ailodroddwch. We are going to be following a pattern. Iawn? Felly, mae fy blank yn blank. So, my something is in something. Iawn? Mae fy blank yn blank. Felly, beth yw grandfather yn Gymraeg? Dych chi'n gwybod? Tad ci, tad ci, tad ci. And we're going to say that he's in Tregaron. So, tad ci, Tregaron. Iawn? Mae fy nhad ci I yn Tregaron. Mae fy nhad ci I yn Tregaron. My grandfather is in Tregaron. Mae fy nhad ci I yn Tregaron. Mae fy nhad ci I yn Tregaron. Mae fy nhad ci I yn Tregaron. My grandfather is in Tregaron. Mae fy nhad ci I yn Tregaron. Da iawn. Mae fy nhad ci I yn Tregaron. Da iawn. Nesa, beth yw partner, like girlfriend or a boyfriend? Cariad. Cariad. Da iawn. And we're saying that they're in Cardiff. Beth yw Cardiff yn Gymraeg? Caerdydd. Da iawn. Felly cariad a Caerdydd. Caerdydd. Mae fy nghariad
yng Nghaerdydd. Mae fy nghariad yng Nghaerdydd. My love, yeah, good for a boyfriend, is in Cardiff. Mae fy nghariad yng Nghaerdydd. Mae fy nghariad I yng Nghaerdydd. Mae fy nghariad I yng Nghaerdydd. My love is in Cardiff. Mae fy nghariad I yng Nghaerdydd. Da iawn. Mae fy nghariad I yng Nghaerdydd. Gwych, da iawn. Nawr, beth yw children yn Gymraeg? Plant. Plant, da iawn. A beth yw porthcawl yn Gymraeg? Shwt 'dyn ni'n dweud porthcawl yn Gymraeg? Porthcawl, porthcawl, iawn. Felly, plant a porthcawl, plant a porthcawl, cawl. Mae fy mhlant I, mae fy mhlant I ym Mhorthcawl. Mae fy mhlant I ym Mhorthcawl. My children are in Porthcawl. Mae fy mhlant I ym Mhorthcawl. Mae fy mhlant I ym Mhorthcawl. Mae fy mhlant I ym Mhorthcawl. My children are in Porthcawl. Mae fy mhlant I ym Mhorthcawl. Da iawn. Mae fy mhlant I ym Mhorthcawl. Gwych. Da iawn. Nawr te, beth yw dentist? Beth yw dentist yn Gymraeg? Deintydd. Deintydd. Da iawn. A wedyn, dinas Powys, dyn ni'n mynd I ddeud, iawn. Deintydd a dinas Powys. Dinas Powys, iawn. Mae fy neintydd I, mae fy neintydd I, my dentist, mae fy neintydd I yn Ninas Powys. Mae fy neintydd I yn Ninas Powys. My dentist is Dinas Powys. Mae fy neintydd I yn Ninas Powys. Mae fy neintydd I yn Ninas Powys. Mae fy neintydd I yn Ninas Powys. My dentist is in Dinas Powys. Mae fy neintydd I yn Ninas Powys. Da iawn. Mae fy neintydd I yn Ninas Powys. Gwych, da iawn. Sori, rhy gyflym fyna. Iawn, beth yw work? Work yw gwaith wrth gwrs. Gwaith, gwaith. Iawn. Felly gwaith a Gwynedd, dyn ni'n ei nesaf. Gwaith a Gwynedd. Mae fy ngwaith I. Mae fy ngwaith I yng Ngwynedd. Mae fy ngwaith I yng Ngwynedd. My work is in Gwynedd. Mae fy ngwaith I yn Gwynedd. Yng Ngwynedd. Mae fy ngwaith I yng Ngwynedd. Mae fy ngwaith I yng Ngwynedd. My work is in Gwynedd. Mae fy ngwaith I yng Ngwynedd. Da iawn. Mae fy ngwaith I yng Ngwynedd. Da iawn. Beth oedd brother? Dych chi'n cofio beth oedd brother? Brawd. Brawd. A bedwas, dyn ni'n dweud nawr. Brawd a bedwas, iawn. Mae fy mrawd I yn medwas. Mae fy mrawd I yn medwas. My brother is in bedwas. Mae fy mrawd I yn medwas. Mae fy mrawd I yn medwas. Mae fy mrawd I yn medwas. My brother is in bedwas. Mae fy mrawd I
y medwas. Da iawn. Mae fy mrawd i y medwas. Gwych. Da iawn chi. Da iawn. Oedd hwnna'n anodd yn doedd e? That's quite difficult. Llawer o treiglau trwyno. Iawn, llawer i gofio. Drill nesaf nawr, mae'r drill nesaf yn defnyddio emphatic sentences, iawn? For yr enghraifft, Pat yw fy enw. Pat yw fy enw. Pat is my name. Iawn? O Pat yw enw fy. Pat yw enw fy. Pat is the name of my. Iawn? Felly, i ddechrau, Pat yw enw fy nhad-i. Pat yw enw fy nhad-i. Pat is the name of my father. Pat yw enw fy nhad-i. Pat yw enw fy nhad-i. Pat yw enw fy nhad-i. Pat is the name of my father. Pat yw enw fy nhad-i. Da iawn. Pat yw enw fy nhad-i. Gwych. Pat yw enw fy mami. Pat yw enw fy mami. Pat is the name of my mother. Pat yw enw fy mami. Pat yw enw fy mami. Pat yw enw fy mami. Pat is the name of my mother. Pat yw enw fy mami. Da iawn. Pat yw enw fy mami. Da iawn. Pat yw enw fy mabi. Pat yw enw fy mabi. Pat is the name of my son. Pat yw enw fy mabi. Pat yw enw fy mabi. Pat yw enw fy mabi. Pat is the name of my son. Pat yw enw fy mabi. Da iawn. Pat yw enw fy mabi. Gwych. Da iawn. A beth daughter nawr. Iawn. Pat yw enw fy merchi. Pat yw enw fy merchi. Pat's the name of my daughter. Pat yw enw fy merchi. Pat yw enw fy merchi. Pat yw enw fy merchi. Pat is the name of my daughter. Pat yw enw fy merchi. Da iawn. Pat yw enw fy merchi. Da iawn, a da iawn chi. Dych chi wedi gorffen. You've finished drill Uned 19. Gwych, da iawn. So you're now able to use my, fy, and you've fully grasped the treiglau trynod. Gwych, da iawn chi. You can now say things like, my Welsh lesson is in Pontardawe. Mae fy ngwers Cymraeg ym Mhontardawe hyfryd. Yeah? I hope this prepared you for your next online lesson. If you have any grammatical questions, please don't hesitate to get in touch with your tutor. Yeah? Gobeithio gwela I chi yn y drill nesaf. I hope to see you in the next drill. Pob hwyl!